Pohnpei nan Pwuhng Toror kaisa kewat ranwat niyet may riesa kono paron kauno riagit riesa klimao o ranwat wiyaran kariesa kewan Pwuhng Toror wat talan kawan katla motai lai pakai bang katianan lolo iban kulian trai dia begitu dan wan paron peres dan kulian trai dia Kalaan kong speaker dahil kupurel pa na dan kupurel low ay paan parawan saklatan sansan. O court samat so biti labalap court yeyas parabot so sansan court matter man lagun gatin kat wasa korus sansu service gatin mangi maya korus. O igre tagalep makin masan ta songat koros kini yaw puitan tuan kuburam. At tungal kabung pan kubrar main samat ku tabalap. Kaya kuburam kalangan sansal rana manaman kit sagot tungal libiyas nga ginod kailangan paluar. O bikain palingan kusuno kamay. O si patoya wasaksit sa nguyat tungal pugong at ipatindikiyan kit. Main samat ku tabalap. Sedogu kuburamau nir, entakar ramai kit korus, boleh tu akan lebih kita. Anak cuman pukul tu tahu kan ranut, mungkin pernah sebelum mar ensarau. Dan kecil yang kit betul on meleleh, kau itu ramai kit niat pan patro, patro kan, entak kalangan muaramun. Kalangan nir main samat ko labalab ko itu ko kasam balwat de penir kati bigyan illegal pukat kat saya to ko yang ki sinsila malaman ki marain banwat ko panin sa limat main samat ko labalab ko sa kan makonang simbaron sakar bitabu sansal ban kubur sangi tongal sa koye Pagdating kuburo kay Church Secretary Pan Kubra. So yagi yeo Secretary Pan Kubra mo kapeng o pagdating magkatkoros. Lang lang kabayan at kawan at chontor son kono kalangan ko Jesus Christ. Kalangan wan paron Torres. Teka kaya katlala sa matay Pwuhng o ipan po na si Chief Clerk kung likuran marakan. Senator Aksel Abram. My Senator Kikwabis Jr. Hey. Senator Itakasui. Hey. Senator Ricky Carl. Hey, Mike. Senator Jose Edgar. Bye. Senator Wilfred H. Edmund. Hey. Senator Bill E. Edward. Senator Steve J. Edwin. Senator Peterigo L. Iron. Hey. Senator William P. Joab. Senator Alfredson Latora. Senator Daniel Laben. Hey, Mike. Senator Carl W. Liganot. Senator Tendites Wardui. Hey, man. Senator Benjamin H. Ludwig. It's me, Mike. Senator Makari Miguel. Senator Erilyn S. Novick. Senator Sheldon G. Knapp. It's me, Mike. Senator Nel Ray Perez. Hey, Mike. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitarai Simina. Hey, Mike. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan essential magchay sa bulman ko quorum magchay ka katla na sa bulman tayo Pwuhng Mowe magpruya bin ka kulian tayo diyo sa bulman tayo sa karatahan kapyung malal sa karan Mexico kapyung lab ang kubran na nilap sa karan kaibo niyo wawlap ang kubran Raksoko wawlap ang kubran ni Shoko wawan ko sa bulmarlikan ko nanalang ko na kaniyay ko Wow, tororong labalap kay di koros nan palian tiyak, momocho government,
national, state or local. One ko Kapitan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. One ko siyang Pwuhng Labalab, Honorable Nelson Joseph. Uyang amoy siyang Pwuhng Kang Koros. Masak Secretary Tingal Wow, Floor Leader, Honorable Abram. Honorable Senator Kang Koros. Lang-lang sa Amorog, Oloiso, Sariso, Sumasakano, lang-lang huwag kasambal Kang Koros. Ng Momotin Legislature. Dan Pohnpei Kang Koros nan Chamberwood, nan Kalal, Masdikan Kalal. O men Pohnpei kan nan Way, laut kan Masdikan Pohnpei. Rekat, uktrail, ibanan nan Uyok Purun Ranwot, Uiban, Tona sa floor leader, Wan Kalwal nan Uyok Purun Ranwot. Langan main speaker, Ejol Saratan, kay po ni Wow, kapang kapat-sapat, kung kupura. Wan kun melel kan bakabayan Honorable Senator kan ibilwan ku rel kan me pachang child me sang ranwut nan kalari pachang kami pause ran maun kapeng payamau Pohnpei melel rel kan me pipayan men kapese kan mang speaker iman segera mot kesempal wajo peguk challenge suspend order of business choro gati apalin ang pesa ko na may irachoror miscellaneous. Amen. Salamu kamagitin sa mga floor leader. Wagi amya karyaman kan kamagito ay ban pagitang tradan torok yang nampe isa kono ye irachoror. Tradat kadiyal po nampe isa kono irachoror o iban po na sa floor leader. Alangan speaker regional siguro no sapal speaker kamukubura na irachoror ayan kak sakar kita totoo yung mag-jail gatyang lala ele week me pacholaro totoo yung pil epkuwalu le benyal risak tayo utrosang ng kamtin siap ujail ususki watawat kayo o siyansal me watawat kayo sa jala tinampe o kaya mela Ria peitak memia me paratarano me katek pe ni laut ma pilo mela te patpajonan floor te patpajonan committee ria sangi kawait kan me samajail saun sawasin kusinet kan jualan ke nian zona pilio utro sang nan committee pilo solar patpajonan kami itu yo. Riasansal nan kawitkan memia kecai lususki pil 108-24 sosial eduk puran walwaj ong watawat kayu match mewewe ki pilo mela area ma pilo patpajonan kami te wasame patpajoye speaker and kak sansal kawit misansal ijo me ban kak pileu kapro pilo ong yepen reconsideration ergijail mangir kawit kan me pacunan sama jail rule me pit reconsideration riap ma reconsideration sejo poita ai jelas absin magakuyau yang pilwo ma pileu reintroduce nan molwet erbakumat ikamele makawawa icar na palik prochail ang statusin bill 108-24 niya jail ususki nuwatawat kayo mela ayemet kawawa oralab nakaksansal bang pragan maing Mr. Speaker kalangan floor leader essential mo kawit ka naman niya essential mag-try kumbal disang kupur yu nan pergi utrawalin kamutangan ko sunat of kuwalu laban niya riyak tayo mapay speaker kamagiter try ka diyang nan masin na doon alalta o usus sudah poita o tama essential ka try payak pergi sudah wewe bene tama rule kasunat dia riyai rule me floor leader yang sabul matai lawyer kau ikau kawit jalan kau sabul man ki masan benen kawit o takalalepang kan aipan moitata
masih ni bener rawat. Kamu chairman and JN ko. Kelahan gum si speaker. Oleh iban yang baru iman. Saya sebelum bercakap keboni awam mesti yang her. Ya itu al cakap awam kan kuburan samurai ko terbalap. Orang kamu speaker. Lord, honorable members kan chorus ni yang ancam modal dia kuburan ranut. The speaker sudah batuan menyiap filmet koi sudah payam batuan di batuan borong ancam modal pasan batuan kusenet iwan gak Wala ko senat aban nane wat riau iban riau metor besan irawat kala yang dal ko senat tiu udan ban nane wat tak riau when wala ko senat ten mela resolution pianso me melar sedale dusus mela ran no riau resolution na siya nana wat kayaw. Dari speaker irawat batuan isuat ibang kawan apa yang gendak batuan panlasang luasan pasan ko sanad. At tama batuan nan laut waluan tamatay pasan ko sanad. Ko sanad deo and wala ko sanad. Utana bahana wat pagriau. Situ batuan bena ruling makasalatam pang wat kayu amela. Mi batuan mau yawir robot kolong should recommend usus mela. Robot kolong recommend usus mela. Hari on ko senat kamela mata ban tweet ko senat buksang mejiba withdrawal na biel ime tisang ko senat nang committee suspan wadawat kayu bang kamela di segmen bungkila me epung kamela dari makawait wadawat kayu me Filomela. Speaker. Ruwasin pasan ko sunod po piliu. Engkau wala ko sunod tabanana wat riau nuran riau matulog. Kalam si speaker. Kalangan kesebali jungal sekarang wow. Speaker kawaikan na jamin jian ko kawaikan na Pwuhng ko senat. I mean kalugwa lebih pacolep nei pajoan kosenet menen til 108-24 saya biala kosenet wiace kemudian kosenet reprocession mo watawat kayu yosak cai lelia palasang reconsider umablew fintutus nan pomotwat kalangan Our floor leader, Tony Chimacha and the right one. No speaker, I tungal wow. Katang sabu sakartang wow. Mayor, everyone can come with floor honorable member kano. Right kan may ang patang tayo. Mr. Speaker, main irame chairman kaskasaletaw. Kaiti watawat kayo watawat karyo. Anak-anak pas watawat kayo. Watawat kayo. Terima kasih tepas watawat kayu. Area sudah tolula watawat kayu. Kait kita apa ya bali pilka bertrial wata ketong first reading or tolula second reading trial kamana. Ma pass first reading agak tolang watawat kayu. Mo mana iwe ki language in tama patronan supplementary. It has to pass first reading,
Pwuhng gak lella second reading. Maso sugak tolu lang second reading. Kalangan. Speaker, mawar Senator Tuwina magpupuri Poresuma Nalaim ke Kailangan. Senator Redka. Kailangan puro mo speaker. Yan yung pattern sa buhay. Asin ang kasong sa mong kung kataran na lindang. Tangko po rin mong sabi ko ito ko o sa maralakan ng billion siya most of government. Ini tatuan yata itu retoro meriau bantian kia. Ini tatuan sekali kami yang kagan. Speaker jaga kembali di mana? Jaga kembali. Sebagai kembali, Senator Simina. Jual syaratan wow.
Pahrek no sekarang ke beli wow angkat paceng sapul mumi honorable speaker. Wong komu honorable speaker, wong floor leader honorable senators kan. Orang harus yang paceng sapul mumi aku purin ming sangat. Honorable speaker, inanen kaping yang molwach kupur masan salong kamu tangko senator ku wali sekle milial riset pai. Api walu le milial riset pai. Wah, di mana insan salah honorable speaker membiau kamu mau tangguh sunit, song palang beseng sahab kong pacoy yang aramas. Hari kapeng ke kupromi ruling membiau. Oh, bila kapeng yang honorable senators kan, ko kita kami insan ong nan khusus pen kuwalu le bila riset pai. Oh, di mana insan salah membiau pacoy banyak ujung. Kalangan kupromi honorable speaker. Bawal Senator Edward, Pohnpei Senator Simon. Kalangan kami naik honorable speaker Aituan Sekretariat Wow dan Prom honorable senator dan koros Kadkadaur train speaker Aituan Iraturo dan Soksud dia iro ini kesumpal kiyong honorable net kasalayang yamon sa senator ta nagpit resolution magtel ko tin kamanala na piro nagpit date Lieutenant Governor Francisco Juanes amun miyo panew pwede kayo miyo sentensyon emuman me esapun hari isu ta patuan na yamuman irawa tangka kapolta na nan resolution patuan me rai sarawin paso pa kami kamto rai sarawin ramus are mo imen patuan to na irawa anana na polta te epilitar apo na anana na polta imen lepak yamo manatay tangkak wegi ekamana mantar bisto patuan makom kataret we pan recall me pan we de yamo mo the encroachment ka katra paliala iro ai patuan tan no toror got yung ka patuan tame ngabi patuan withdraw iro resolution wari kaya ka kawit pa Orang korek putar. Implement patong yata musinyo kemudian yata land, kemudian land dan ke korongnya leadership dan hijab. Dia melakukan mana nak pun. Korea man. Serangan. Dengan yata itu. From Kuburaya ma Senator Edgar, essential makamagit yukom kamagiter o miya karyaman pek thailand ka na paliala koros mautung kamagito masani Pwuhng masani so kamagit paita miya masani pe miya kawai takala pe ko ngira mesansalo speaker try kat nan masani pe niro no kale ti ayran coba mai tangan pleu kabraya Serangan. Min kemudian land dan ke korongnya leadership land pergi. Ni tetong ke marawi ya silim me chudu na konan Pohnpei bangka pengada Pohnpei rai ko kisong chap chudu we yang isme sabon kisabu argen oke aramas me kilong putago ini kamelelem maraban chong chape ame ponir tane ko pangkinyam patwal ta ara situng ya kom essential na isume patpato sela takul ipatpato mar ko la chong chap na poni ren salata ko repen wiuya angai pato wata ngai pato tila gai tar wiuya resisong chao da tame chichu ko we
Hari maybe ya bewad me abil tauto. Dapat patuan me terpal batani. Right on the tongue land kan reping uya tamer uya. Resort kan taur kusunet. Saya kamera le magtema ko kamera kusunet perangka kan tete ki kusunet to o uyar de pokota tok me panin na kusunet. Ini patuan kat silent. Bau biar kita mau kaitan ni usah. Wegi akan kamera le mekot me Pwuhng nama. Kaitan aramas kaya yang aku biar mekot me tan sapungan. Yes dengan orang aramas tanpa udah. Chancel Baiban kom kupurama Senator Perez main mie memenyang kalelebek kawit kamu Senator Chan. Speaker galangan ay ko sa pala ito ng Senator Wow. Speaker itanu tungtonu kamu kit memiyasang Senator Edgar. Nan weekend nagyero pilton wing pitri kay pil marmarang uya pansusungot. Sangat awak kamu tu pat-patola tali putoy. Palang rin. Ikamali taulun no kamitian na korang opsi sap. Umia tuntatong ko yung makap. Opto na lalta nan opsi sap. Sumapilili samtar di mawatar tatok. Kaprap kapangatar pesa ka. Pes sa luso nga susung kaput mumunbe. Kas-kasan na pes ekspos sa turun. Sang tame aramasi mo sa buko. Mahangit na patuwa na rin. Mengkasalila itu kalau tuto ngape o pagi na kamitian sa kak prioritize tatopot. Mereka kapalitaan sa umikawar. Kalangan speaker. Chancel mau kawit memie tu macam ni kamu macam ni ni rawa Senator Edwin kamu. Kalangan speaker kaprayang itu mau bo I kapung ki reo. Abi mentatuan me utan chong siya buya Tokyo me utan bilapal wagi me kamarong Mr. Speaker wasa me kasampal Israel kan menggola song siya purakin Tokyo coordinate tama coordinate nan Israel misim kau kusiya o tama mi ton siya wasa me coordinate me miyo I wasa me susong otan tatu Saya korang semua yang memang cuma ramas tinggi kasau tadi. Karena ma apel pensap sudah pete kuyawi utana ban. Pirame center Edgar kasale tahu agak sampel. Israel kan metu ni Eropa boleh tahu ya tak kamarong. Ni aja masih sombang uyawir o coordinate me sensal nan map kasale tahu me iwasa Utan sudah mungkin bang mau Israel ko banana ne accept boleh masuk utan apa sudah konsol mau ini patron dah me we are do ko yes it's an exact profession utan sudah quarantine ma tama coordinate do itu maraban alle coordinate rai kasih pumai tama coordinate kasih le ata ini pan to Pohnpei wasa me location in pes ai I kapung I tepem moin terbilana ne pangen kena Israel dan KAPWARESOU Israel kan itu I met ni bilang Pelangan mau Senator Edwin o ngati Israel Senator Iron kamu Senator Iron Kalangan Mr. Speaker kung kubura ba itmol sekarang kay bunuwawan dak kajenga sa sapul mo yung mutmol na kiyang Kaprotonan mall, 8 mall walking como speaker, floor leader. Patron wall, honorable senators for Medal, John Pwuhng Koros, the PP and Sabmatay, Open and Nation Kaporano. Mr. Speaker, yang patron kasumbalgi irame, sang Senator Edgar. Irawat wiya ira kasumbalgi, wegi irame alad yume, nan bombi pon
Ranwood supplement ke tetungolen ki songan kapal niya sat pit songan sap later be ang suwat nan winet pil patuan so bay songan lirot pat dari di patuan ta ke itu ngolutut yang kesompaliki kamitian sap NCA ko kapali irawat nan sa matay kampan sap kita alang Masalar masa na benirawo aktail ususi koros mautung kamaguto masa ni yay Pwuhng masa ni so kamagut paita o chansal mayra karwaru kasambal yumo itungal pwede chairman as trip yang tail vice chairman kami aletio imen kagak kemailan katlan ang totoo ko sa palgito mamotuat ansu karwaru halangan vice chairman kami Senator Edgar minta dong withdraw LP nanta go na siya kichu line reject Chancellor mo kamagit siyang Senator Edgar Putro kamagit og talan Putro kamutan ko Senator Pwuhng na siya kisu labi niya reject tayo paros mautong kamagit o masa ni Pwuhng masa ni so kamagit paitar tayo Putro yer kamutan ko Senator अब कोई इश्यू लबने आ रही सकता है लेन का तो एक रहे मोमोडवन टैलेंट प्लेस LP नंतर बोने से किचु ला रिश्तायु पांचिल कलांतर Keriaman Chancellor makamagit yung miya yer o pagi miya karyaman pa even pagitak talent sa paldalang pantil kalender o koros mautong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar oktay sa paldalar oktay place kamutan ko sunod na Pwuhng na isa kisu labi niya riyak payo pan sa bulmatay pil kalender Lolita tayo kat pan pil kalender Langan speaker untuk information Mia pilgay patpadaban kuracayla susuban utro ko kailan kak CJ so palig tayo dalaban order of the day tayo sa dito na kailangan speaker pwede kaway dami raitan pagsuon kamagot mo kasambaluwa challenge suspend order of business o challenge sa dalaban order of the day standing on the report Chancellor mo kamaguto miya karyaman pen kamaguto Keriaman Chancellor makaryaman pen kamaguto miya yer paros mautong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar oktay kat pan order of the day dahil standing committee report o iban po na sa chief na Standing committee report number approval is 2 line is Mama Pit. We committed legislature bill number is line is legislature draft 1 sang Saumi Committee on Finance. Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker Pwuhng pada sa mga kamatin mo ni Amaway pati sa masa ng kosam sa karataan kapong gribo ng wama pati nilang ito nga wala pang kupurumo wan ko may floor leader wan ko nalay mo wan ko ano senator kang chorus may Mr. Speaker nawa o karakara kamagat maluwat ng kak uya ko puro standing committee report o pupuwali sa gasula mangyari sa glimaw kamagut sang chairman and moni pwede miya karyaman pen kamaguto ipan po na siya koros mautong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar pwede paitak tayo katyanan masa na ba miya masa na ba chairman Kailangan may Mr. Speaker standing committee report o pupuwali sa gasula mangyari sa glimaw Eitan kamatang ko Senator Yapu sili sa kuno laban niya sa glimaw LT1 me maluwad katiyang lala ang karyaw o kim sa klangatawad ng session in May issue mon maluwad ya katiyang nan watawat karyaw miya floor amendment ay sa kayo makaptalong po ang kakpadang erbagi floor amendment pukat miya mahana na kamadian check sa pal o kaburatong maluwad kamukid wiyaw alalta pilo yang aki floor amendment
kokoros and kak padotong committee o committee report. I report in kupuran maluwad me science law my Mr. Speaker o Honorable Senator ko may kupura buin kak kay ragti floor amendment pukad nintuan kawaitin sa may kamatin money at checker floor amendment pukad ang floor amendment riyo ko ni limay sa kuno laban yari sa limao mapagpagawan money yu and kakapali puy panting sa rin school men mayang kasabul sang siyon kami tu kawait mapagi kasambualan iral sa rin school in Pohnpei kan kak tabel Pahrek at tatago din patpato din ang committee ba na ewang siyon men kakawait ato iral sa rin school in Pohnpei kan koros na miyaray tungal puipan mayang kasabul committee ang bang kakawait maluwat ang tatawag makamiti pan pato yung lalanin tuwan na ba na ewang siyon Pwuhng kawait may pato ng report tatawag din patpato din ang committee ang kamodan ugdaglaryo paglimay sa isu laban yari sa glimaw may patulong sang Senator Edward pagbagawan mo ni yuan patwata po na pali guardrail men kal makin patwata na kailan nahal po yan kaksawasya jangan-jangan waran nansap kinaso kagat sa bulsang ponial kami di kawait Pwuhng tatago din kakapul kanay o Pwuhng wan mo ni wad kasambalan san ang kakpatpatotin ng kami di ba na ewang PTA o palikan mo ko na yung parang kakawait tatagwad o wan mo ni wad mayay mo ko na yung dananan laut sang wan kakapali torakiyat pasakoros mana na card rail and patotaya Pwuhng kami di kawait tatagwad and patpatotin ng kami di ang pamutang kutaglalab number yung kilimay sa kwalu laban yari sa glimaw pit pagbagiyo ang kakapali tato kasambal maprel patikiyang sa matay kampan kamaran ang kaya na ni Rael sa school kan elementary ang uyaben sa matay yas melel siyak makin miyanan sa matay way nan kawaitin kami tu Pwuhng tatawag karwaru kami tu tungata kemagatin mo ni mawiyawiyar sangak sagadi friend kak tatawangki kami patoyan nanaray tungal patet Pwuhng kak konati week na tatawag wiyawi week riyaw sa malar Pwuhng kami tu kawait supplemental patet iwan kak kamanamanda nintuan we me pagpamiye Pwuhng kak kapali tatawag Pwuhng kami tipagi maluwat yan kakamanata wan mo ni yu and patotan niya tayong supplement o supplement wan ba pato lang account kan metatalk wan kakapali tatawag wan nintuan account pukat ko sa na tayo mo itata and kaktatawag ni sangon mo ang standing committee sa floor amendment number riyabu wanaisak laban priyasak limao pagpamiya sang talaga isinin kichi and kak miya wan mo niyo kamanamanda po na pali ananin uyaw dan well ang school in one Pwuhng ananin petek sabalan estimate na patolong o tatakwat kami diyan kakauki yang palikan mabana pali melel PUC kami tu kawait tatawag dan patpatotan ang kami di ang pan repotong maluwat niya wan sumur itu ngal sakar mesik mai Mr. Speaker indus toneu floor amendment melel floor amendment riyo kilimesak tuwa laman yari sa lima met wewe penamiyan ang bungan kami di o makapitulong floor amendment word na Pwuhng tatawag patpatonan kami di o karong-rong uyawiyar ang kag may yang kami diyan kak kaunsak
tatago o report kita maluat email yang abulben kemudian kita lawa setiap pada nan report o wiagi tinggal kaping ang magap talang floor amendment ang floor amendment riyo buku ni sa keo leban ya riyo sa limau me peg wan moni wan patwa ta wan ka kapwali kamaulan al mebil patulang numoy school and roy wasagis nan wen kichi kami de bil kawai en kak may kami tiyan ka kewang melel PTA kichi municipal government o mabil koneng ulia patay ng Congress sansal me al uya priority in legislature watch nintuan kamanamantahan moni kan mapaliyal apo egi ana penen miye nan bungan kamatay tatok ulia patay ng Congress o local government po kita koros tatong kiyal o itara mas magtay uliano mabil kinta tatong kiyal bukat kami tu kawait tatawo den kak patpatoten ng committee uya beneu wan kak miyan induan kawait pen tatawo den pan patola mo kami tu kapung ki kubur mawan delegation ng kiti aruchong tatawo den patpatonan committee yo orang-orang kak tulis lao yang aki PTA government in win kiti o makoneng ulia batal nan Congress ang standing ada floor amendment number buku wani sekriya wala banjari sek limau kami tu kawait maluat dan kakaleta floor amendment what we are pag-you and kakapali option speaker pajatin option speaker pwede anan kan uyawanon o anane dan kakapwel pan option speaker kami tu kawait maluat dan kaksabun man kita ang floor amendment riyo ko ni sak silu le banya sak limau bagi wan moni yu magtay kamanatar sang healthcare premium sansal nan sesinin mawakan kapalin wune report pemiya sang samatay kamban rosan mau maluat kamanata wan moni yu me patron wan tala tuwalop limanan en ka kamanamanta wa pali ananin wuni ranwat kawait pen moni memiya isinan isilop me panapali wuni real limanan apol besa exanti floor amendment memia real limanan and ka kuburbordong nan healthcare premium wegi committee ya kasambal ke kawaitin executive melal kamban rosan mawo kamban moni and yang kawait committee nan tatawat committee bil pegumalwat floor amendment what and pay baitan and committee o karong-orong bantola o yawi yang terang-terang kamban rosan mau terang kamban moni option patet o iraikan makoneng ang floor amendment riyo kuwan isak payo laban yari isak limao mapagpagawan moni yu and kakapali ananin patetin travel ang legislature melal option speaker committee kasambal ki tatawag pukat o pwede ya miya moni ninduan rob na kami tuwuchong puan moni wat ang kakamanamanta ninduan kupuran malwat ang floor amendment riyo kuwan isak limao laban yari isak limao mabagi wan moni mapita ninduan kasantin budget makamanata moni may padawantar tuwalop limanan may napaliwuni floor amendment word pagbagi realop limanan ang kagpatulang medical referral sa pagkatalan Israel kapinsalet lumum apsodara itong insurance eri pwede yananin kawait pen kemudian water water and sanamau kami dipegi
o kawit maluat dan kakupura tatawat dan patpadot dan committee o committee bang karong terang kamban rosemau terang kamban moni patet officer o bil uliapan Pohnpei nan Michael Israel ma apa bali Michael o paligan mo kone ong flora amendment riu ko ne sak wano le mania re sak limau mo ya kem sak lan flora amendment pagbago wan moni yu mo wa patron wan dala nen o lu bukri sak riau enggak kamana mantap pan o patulang pan opisin terang kamban moni kamban kamarain o wan moni wot dimakit enong seilok alimakit walu bukri sak riau wan patulang all others pergi kawait mamia seilok wot dia kesampal terang padang rai seri school kai makasan diaran kak patola China kami tu kawai do ucung maluat dan kakak manata wan monuat. Ni aralap I kawai din sabun mo kami din moni ang flora amendment kan na assignment wiyaw yang arsa mo kami din moni. Wen ka yang payday nintuan kami naman dan kamadang ko senador yo presidi sa kuno le banyare sa limawal G1 ang watawat sa riyaw rang wat may Mr. Speaker. Ami wasa may sudalel ay luka kupulan ni Rael kan author flora amendment pukat tangka kawit ay kawit na committee padawan long ang pan kupulan malwat ang kakapali report what ran what my Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl Miyata Mazanaban Speaker. report kami Chairman Perez. Kalangan Speaker. Men Attorney General Chairman of Katungi report ini, lalu kami Chairman, men, ada tu kawai, Roman me sombong pai luar, paran moni mutai songsongan amen, dan solamen September silisat. Dan report ini kami tiba nak balik tu luar. Flora amendment kan ni korong-korong ay panuyaw. Momoyang yun ni patuan niya itungan flora amendment. Dan patuasang pa healthcare premium na bali Israel kan saudara itungan insurance. Awan gagpil abali yang suwot Israel kan nami insurance patualaw sel wasayum na Michael selaga kapali hanggang katawang ki sudah dibel sipele wantala nen irawat me ibaron parwaro ko pergi bit mau ramai sedih me sungai linsu mau wana na sawasan masliki niya kay pilmalar kay memautre di number 1 kalabag na irawat abang uya priority nan rairan chumpong paiwat pandak ako lam sa speaker na bana po lang mau na to pilmao Mawar Chairman Perez kami Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker itu ngal wasabal bangku romo yo bangku purakan koros men kapung yang Senator Perez kupura mesan club puye mapung tataw pagkata nanam makit sansal may katarang bangku pura maksindiko yung copy member in finance makulak tuwaw ran koros staban kosan na ito kalongon ito kung uyawin Ari ipadawan met puente te me tatau pukat soto pantala puegi kamti ya soto na bata. Ta pantala puegi saucaran kosantin karong me kita gen pasang kita mata itu tatangkan. Ari bagu kepurakan padawan ta dirawat pukta dan sawaspan o kawai itu tatangkan. Utang karong kesampal. Ari sangan main kape sebut ya wala mahal. Oi bin main beliau bagi. Ocean sabulman kita report. Lak tua orang koros orang-orang anu yawun.
Chang niya ni alam pada tahu bukan dan pula. Imensai riba mepit one morning mepet pemian kakapali medical referral. Ikapung ke legislature buat. Legislature you mau ya dapat coco. Iyo tadakan dapat met. Bagi nan kau itu morning mepet wanta medical referral nan account member ramu dia berkawasan ini. Itu ban laut sang one morning 50,000. Ranwat sangan kawit metu wajah di kapung di kameralam peluya mensong ngong legislature kaisa kau sabun manti. Perin legislature kaisa kau apan kubur kita takkan mungkin daerah itu takkan apa sudah panjang iban moment. Mr. Speaker, kameralam kawit membatunan report mesan. Oi patriang kawit in Central Pahrek Senegal riting timasan proket lamu. Masular masan ben report aiban pone se komokit memie tayran riting timasan pro koros mautung komokito masani Pwuhng masani so komokit paita tayran riting tier masan be tayban katian anu susin sabulman kita report koros mautung Santing kami tu report abuku wadi isu lebihnya isak limau masa ni Pwuhng masa ni so komagit paita ruktai sabulman kita report sang pematai komitian moni masalah report eban bonuset Lord Leader Ilanga speaker cuma sekarang ngomong sebal speaker mia report you nanti macam kak place nanti macam kalender ये स्टैंडिंग कमेंट रिपोर्ट नंबर पुलिस सकलमाओ लेबनियाल ये सकलमाओ Chancel komagit you Thailand place report number ku pulis saklimau lebenar ye saklimau Pagi ambil kerja men komagito Thai ban siapa lai ban pona se komagit memia kepek you Thailand kombal ma komkupura Thai kombal ma lebenar
Matay uya kupuro chansal magchay kat tepat pada ban standing kami report. Iban pun floor leader. Langan speaker kasabali ngol wow sang ni wa bana mamia masin pen 185 ban parata na next special session na imenuaw kamagut maluwat challenge ka suspend order of business o churong tiya bali bill calendar. Chansal mamona tayo community kamagut yumiaya tayo in place. Standing kami report of KAPWARESOU klimaw lebenya riyak payo o chansal mamia utupan kamaguto. Karo tayo men puna show men paguk tayo in place. Standing kami report of KAPWARESOU klimaw lebenya riyak payo. Riyak klimaw pansabul matay standing kami report. Makaros placer ay men paguk tayo in puna siya kamagut ma floor leader triyang kiyer tayo in Katilang Pohnpei calendar. Karos mautung kamaguto masani ay uwa masani show pag kamaguto paita try kat Pohnpei calendar o iban pona sa chief clerk. Legislature Bill number Riopki Silisa Kunula and Riesa Kimau Legislature Draft 2 a bill for an act amending still on number 11L-26-24 the comprehensive budget for fiscal year 2025 and for other purposes ungni kereo kem saklang watawat Kalangan esensial makamutan ko sa network yay report yay tosang committee in finance karatapan po na sa chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ini kak beliau tungan yang kian semua pada sama committee moni ay kaysa bali sa karen wala pan puro mo ang kupuran floor leader ay tungal water and tuwa ang kupuran sanalay mo sa nagarat kar honorable senator kan koros niyaralap kamudang ko senator yob kusili sa kuno laban sa glimaw niya patolong aitan kamudang utaglan budget din sa madahil kampan kakailaga ko sa Department of Public Safety reprogram and moni kayan mapaitan kakapalian ang karwaru ko. Gudagla tikitik Pwuhng yala LT1 or onward kapulpul ton stand tatagwad nintuan kaway din standing committee report o pagkuwali sa kasula banyar sa klimaw LP number ya pagkisli sa kuno banyar sa klimaw yala LT2 nintuan malwat kamanatar standing committee report may report kami ang suki sa mala kabar-bar ke me FSMTC standing committee report o pagwali sa kasula banyari sa glimaw ichar po tayo lang kakadiyang nan karayaw o kayo sa klaan watawat mamia kubur porque ang mga magtayo tungalan kumon watawat karayaw luka Israel memberin kamdin mo niya kakiyang sawasok kawasak-wasakan kakadasod dalil kupurakan ano yung alam may speaker kawal-wal ko magteka katiyanganan maasin ben tatawad o ang karyaw o kayo sa kalang matawad motion written to masin Kaya katnan maasin ben kamutan ko sunod niya ito maasin ben motion kamu Senator Edward Kalangan from your good speaker kung pasiwan siya motion yung kaya lang kaksabulan kita. Chansal makamagut yumiaya tayo lang rutang timasan ben kamutan ko Senator Yop Kisilisa kuno lebanyari sa klimaw harus mautum kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut paitar tayo rutang tiyan masan ben kamutan ko Senator tayo bang katiyan ang karyaw kayo sa klan watawat karapag tayo bang choose ningil Ivan po na siya chief clerk Senator Abram ay Senator Abis Senator Artui Senator Carl bye Senator Edgar Senator ay Senator Edward Amen. Senator Edwin Senator Iron Senator Leben Senator Liganet
Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Net, Senator Perez, Amen. Senator Simon, Amen. Senator Sinna, Amen. Senator Simram, Mr. Speaker. Dahil kamalma sa ginasyo. Hello. Omona tayo kamal di esensyal magtry katiyan na nususpen kamutaan ko sa natriyap kusilisa kuno labanya riyasa klimaw LT2. Esensyal masabal matay nusus A tuwaw o so mawuwang karataran mo try kamanalar kamutaan ko sa network. Dahil labulab ko kailangan ko pramay miyete kamutaan ko sa Speaker, point of privilege. Point of privilege. Speaker, point of privilege. Kamu ko po rin po na sa mga Senator R2 Chief. Okay. Kailangan ng kupromo, Mr. Speaker. Muniran State Actual Point of Privilege ay min patyang sabol mo mo sa karatan wa matyang ay min lang melal wa mo ko mo floor honorable member so melal dry lagan me pipiyan ko tayo may sang kapran what Mr. Speaker, imin patuan pata delegation in Socrates kano sa karamawalwat kailan ka kutro kamumutang ko sa net LB number riyabugis lisak ew labiniyal re sa klimaw o itago karyaman Esensyal kamagut sang Senator R2 pwagi amia karyaman pen kamaguto iban po na sa koros mautung kamaguto masa ni uwa masa ni show kamagut paita Saya utroya kamutaan ko sa natriyap kusilisa labanyari sa klimaw. Speaker, Kamu yung Senador. sa momoche imin sa karamawalwat magtay kak place LB number riyabugis lisak ew labiniyal re sa klimaw tan pil kalanta Kamu gitu pagi amia karyaman pa men tagitak talent place. Kamutaan ko sa natriyap kusilisa labanyari sa klimaw pan sa bulmatay pil kalender. Mawar ay ban po na siya Chief Clerk. Legislature Bill number Pwuhng line tayo Bill Pahrek, amending Chapter 9 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new Section 9-101.26 pertaining to a boat channel and landfill in Kabingkailan, Pankara, Awakpaw, and for other purposes. Kung nawatuwat kayo. Kadang-kadang katianan masin pa ban po na siya floor leader. Rana Speaker nuwa men sagaro mo sambalo jo be challenge ka katoropoyo sa bulman kita kamutan ko sunet kapuni sa kisu lebanyal ro sa glamaw watawat kayo ka burlang kamiti. Siyan sila mo kamaguto koros maudrong kamaguto masa ni uwa masa ni show kamagut paitar o iban po na siya utro kamutan ko sa network na masa na be. Kamu Senator R2. May withdraw motion. Oh, may withdraw. Kamu yung Senator Edgar. Kailangan bro, Mr. Speaker.
Kung kupura ba yang biya to Jakarta wow sapal bangku promi o bangku puran yang ay senator kan korot il baru ngongi kumal staff kan yang paten awi dam nambo ini jalan wiya kupura ki LP nanti pegawai sa bisu lain resep payu o kating sa permandiga Kaya man. Jangan salah mau berjaya kerjaan anu sus dan kamu ketua detail kerjaan macam apa? Miada macam apa? Kamu tahan kusendet, kamu Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itu ngal wasapal bangku promo yo bangku purakan koros. Iman beliau dah kabese kesembalan withdrawal, duan ruasin rule. Maban sote ka withdrawal bangku purto ran de mau muren ran me withdrawal yo. Sama tai session bani musiklan nialan. Itu bandel ran de mau. Ari ada salong sang gaya ada masa balpenan EU session muren special session with ada ban sabal beno kerja na wata kerja ma kami disuruh bilban report iman pada wanda met pun uya kiran kebukuran ya ada bang kerja na tahu kalangan dia tan kucendet kalangan dan kawit pesancal biar tu macam apa kamu floor leader kalangan speaker kami senama we bantu tahu pergi wat kayu iban kamagut jalan kak sebelum kita wat kayu keperluan kamti yang siap kekeriaman maka magatiu mo iban po na siya koros mo tung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show cansal mo kamagit kailan katianan masa ni miya masa ni kamu sana dapat tuan. Kalau speaker itu ngal wow, speaker motion me tor wia tau me men moi essential me ime kita bila ke speaker pun mo beneran tu yo. Ada kapan apa motion in wat kayu ko prelang kami tu yo. Moi nak example dalam wat kayu lah motion in ko prelang buat iba tuan tat ong piluat isoto me ko me iba tuan concern kita me men aleti kawait main sangnan experience in mawakan amelenong nan wainu me pit dredging we are irayo me ton wayo udan bilkin orang kecombal ke nan set melayang opposition in dredging kin kalap ni I batuan me wasagis me uyawi tuman option weyo uya monikawi dinansuo me project in way uya Tokyo me pan muy come up and way mo tami batuan met weki kamawalan po channel table gak batuan Moin morgan in we are government project you the public project you mo even ali dito ka isang introducer ma yan so magtrabaho tula pali o moment ukitaglan passion in way nu me mo tene inapuiti stretching and kakan we are nan way wo dailam bang kamanata pilkai me pan share nan set mo pan mie kawin traibanga kaleti ma mie opposition in stretching ma traibang tulo kamanata mo ma mie mo maswota I wasami men raise issue kalang speaker kami floor leader kalangan kesebali jungal sekarang wow speaker imen kapung ki iran
kawait misang sang senatore tuan ria ikamele me pasabang pen kak son onnei ang jail mo iteng kamtian kak apali reu nan kororong kasapalto nan molwet niya pan proto ay kaproyang ikapingong senatore tuan po ire kasambal misang sila kalangan speaker masalah ben irawat iban ponase floor leader o motion in return itik challenge katla motain ikamagot challenge kak sabulman kita ang katawat kayo Karos mautung kamagito masani yay Pwuhng masani show kamagit poitar o sansal magtail dan kamanata kamutan ko sunod at kung ano isa kisyu labi niya riyasak payo o watawat kayo o kaprolang kamitian siya poran kak report mon karyaw kayo saklang watawat o ime ban uyawin ma solar ay ban po na sa chief clerk sansal magtail ususkiyar kamutan ko sunod at kung ano isa kisyu labi niya riyasak payo o sansal may poitar o bang kapurpulang kamitian siya. Halatiyan watawat kayo o kapurpulang kamitian siya. Miyadra kamutang ko sunat pan, Phil, calendar. Legislature Bill number Yapki Silsegau Line di Sotimau, Bill Pwuhng Act, further amending Chapter 10 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new section pertaining to land in non-bonmal suggest for designation for agricultural, commercial, and residential related uses and for other purposes. Ano watawat kayo? Padungan to. Talaga kadyanan masinabay pan po na sa floor leader. Kalanga speaker ni ikamagot challenge kak Huya kapurke kamutan ko sunod riyab kislisak kayo labinyal riyasak lamao. Karos mautung kamagito masani yay uwa masani show pag ay poitak tabang kadyanan masinabe pan po na sa na utro kamutan ko sunod what Senator Artui Kailangan ko promo Mr. Speaker kaya sabali cungal sa karatan wow LB number riyab kislisak Lebanon race kelamau melel lepit bil pit sap melel sabon wei pokon kanan melel wonso kes sansal me mete tokolang parcel lot number me sansal apa ke kesempalan sap Mr. Speaker magtai bil mama sanin men sanga sangon mom magtai lap jang ket sang lale Imin sekarang maluat jalan kak kemanadan ni watawat kayo o kapuralang kamitian siap o ibagi karyaman. Sansal magkamagit yung miyaya karos mautung kamagito masani yay Pwuhng masani show kamagit paita miya masinabe kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker itu ngaluwa sa bal bangko puramu yo bangko purakan koros ikapunggi kamutang ko sa network kaya KAPWARESOU kesembalin sahab kan wat cai tapta utro kamu tangko sanading sahab ari tataw kanene yan wiyawi yang pwegruwasin sa maday rule mabit withdrawal abang ko burbulto murin ran limang sang ran running session withdrawal rule order bil mo itata kaway dan mi Bapa nananen kakririsan ran limau. Ay wasaw may men pagban kupuran mover and withdrawal what. Makamiti sa report muran ran limau wan mutan pagya sa nang kamiti. An muyang kamiti wana so you meter. Puran ka kutan report. Maban sa report muran ran limau sang ran withdrawal wiyaw nan rule. Sudah kawai torol, sudah anda bangga dia nak watawat kerja. Kawai itu cor baranda dong, Israel me, sabul mangga kamu tahu kusan itu. Kalangan mai mesti. Kalangan Chairman Carl, miyadra masinabe ni rawo kamu Senator Artui. Kalangan speaker itu ngalwa, moi men betuan ale tita ma tenan nan don malmet, o moi men
lalle to ka wait main korong dan tiar ta main kalal bagwatan ka uya ksen ka wait pen tatok mo imen petawan ale di ma yau tak mie wasanan wasat me pan toke mel community nan mal te Israel men sokeskan me nan pek te en open data po en uya lat kay ong commercial o agriculture mo I petawan data met po ki ya dai bang kamanata wo ge ban open yang public ai Pwuhng ulia pen mo sokeska kaptalong kamu tahu top mo I ete mie intention in win sokes me mo in mie eulator men tatong yang community house the community ini I patuan kita iret ma ta mie kawit anso to ma maso an uya kawit pen tatok nan committee ni an semarapan tek we Ebeltan piluat dan kak apalita utan anan me utan pani Kalangan kalalabag yumo mie Senator Enchokeskan kak kalangan ng promi Pwuhng sakarata me sansalasang senator duin ime I tajuan tada committee melal delegation in sokeso tagi engka kubur-bur lapoy udan rob kanine yan wiyawi sansal me niya sabo kay me patpatonan nam to mal me kuneangan public land o melal kamdian land and kak pajoyang o karong o mabit leben sap me sansal nan kamamatang ka senator ay may Pwuhng sakarata may sang senator itu. Mama awara ban pona so kamagut mamia tadan ringte masan koros me utung kamaguto masani ei Pwuhng masani so kamagut paitak tairo tingtiar masan be koros me utung Thailand kamanata kamutan ko network ni watawat kayu o kaprelang committee shop masani ei Pwuhng masani so kamagut paitar Tay kamanatar kamutan ko net riap kisilisa kayo lebniya reisa klimau ni watawat kayu o pan kaprelang committee shop puran kak report mon karyaw kamsaknan watawat Mr. Speaker, kami iman patuan te kawit ay alergir watawat kayo rano. Bangko purpurtan nentuan rule yat. Makamiti sa naman report po. Isu kamelan makamiti bantu kalang siya sumaw. Nan wikat po na polisang karong-rong kan koros mo kanan. Tapi patuan te met po ang wiyaran kupu-kupu. Kalangan. kami chairman and chayan ko Saya komal tembak sinabi. dahil kamal
Ada rosansal me mona try multi try issues here kamutan ko senatary of Kisilisa ke le beniari sa Klimao o ala altar try kamanatar no watawat kayu o panasain lang pura lang kamitin siya. Masilangal pil calendar ay pan po sa floor leader. Speaker, kamagat natin turok tu pan resolution calendar. Kiriaman. Sansal kamagito Mia Kariaman po karataman pagitak trailan turok tiyang po nambay sa Klimao tayo katkatiyar po nambay sa Klimao o pan po sa floor leader. Kalangan speaker isukal siguro nuwaw sa pal. Speaker, iman yang pajualong itong pagpagran whatsapp. Aban usus po sa machail men kawait na pajulang withdrawal. Ima karatay men pajuan sa karakupuragan o pagig chailan kak withdraw kang mataan pagpag resolution wali sa Klimao level niya ruy sa Klimao. Kiriaman. Sansal kamagit Mia Koros mautong kamagito Masaniyay Pwuhng Masanisyo kamagit Paitar Mia Speaker, kami floor leader. ma kupurukan pan toka iman pagig chailan kak place resolution wali sa Klimao ruy sa Klimao nan kalantaro uya kupurukan. Sansal kamagit Mia Koros mautong kamagito Masaniyay Pwuhng Masanisyo kamagit Paitar Paitar men pagitak Mylan Place resolution wali sa Klimao lebeniari sa Klimao pansa matay resolution calendar. Pakoros Placer ay pan po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number Walisek Malayan to Klimao, proposal for resolution to support, adopt and ratify the letter of intent entered into and signed by the Honorable Martin T. Yamaguchi, Speaker of the 11th Bombay Legislature, the Honorable Hilton T. Gendo, Minister of Transport, Communication and Information of the Republic of the Marshall Islands, and Mr. Rafael Help, Project Director of the GIC Low Carbon Sea Transport Project, for adoption. Talaga katiyanan masinabay pan po na sa floor leader. Speaker, nuwaw iman kamagit mut kasambal wa dyan kakuya kupuruki legislature resolution wali sa Klimao lebanyan ruy sa Klimao. Koros mautong kamagito Masaniyay Pwuhng Masanisyo pag kamagito Paitar kaya katiyanan masinabay o may ba kupurin po na sa Melel Committee in Finance, Melel Chairman o Senator Leben o Edward, may Traileo Gubenero, Kapukoguran kakan check, Melel Apolton Shop, may pansabis ng pungan, Pohnpei o Marshall. Kapesen resolution mo, di ba, may tayang Chairman in Finance o Senator Riaman may patungan ta, Senator Edward o Senator Leben. Kaan po na si Chairman Carr. O masa ng resolution. Kalangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bad, bangko pura mo yun, bangko pura kang koresmen kabunggiyang sa matay floor leader pwede dato kasampal wat ya kawit and withdraw around wat pwede ya karwaro. Sansal dato wat accepta anso ki sa malar moren sa ayume Vice Speaker kamo wani ya ulian malwat ang maasil nan kapesekan memia apel kawai tata saya wan patwa sang maasil patwa the Pohnpei o ya kapesenan malwat so piu me uya tak maasil ramwat me sang sobwat niya uya wita etin sang sobwat ya mia matatang ki serak o niya si water tatang ki solar tatang ki diesel o niya si water machine makin CP ta pilan rense tang pil maramas kaksakan tungale patolale so buat
we are kawait pen government in Marshall we are nan mere tungalen ki on when Marshall tegen lagi Marshall on ye ban mogit and bil se wase arai tungal kawait on sampan and meeting in United Nations American kawait kawaling climate change so buat Israel में engineer kan में design the kawai data nintuan inangin government in Marshall planin so buat we awita nan wing semen sang Israel engineering semen kan o we awita so buat we awita nan wing Korea hari kesempatan so buat muren KAPWARESOU me we are nan malwat ang win Pohnpei kilala shop sansal nan malwat langalang ulia batal nan API and Mailer Senator Kadkadaur Senator Simon Pwuhng meeting in commitment in Legislature in Pacific me speaker o Senator kay Pwuhng Senator Kadkadaur o Senator Simon KAPWARESOU so buat o KAPWARESOU tatangkan megak sewasegi Israel tekecil wain Micronesia anana pen kamau yala trade sainsal nan resolution me Pohnpei yang Marshall wiya way kasampal weki when mangas me ken miya sang Marshall weki faktorin wiyata so po sang tekan wan pagkatar pesangan wan mangas magan pato sang tatako sang nan wan Marshall palilaut kan pato to Pohnpei intuan business kan magan tatang ki commercial shipping international shipping magmagit marasang match sa no medikan and sansal me wan mangas pukat pilkin pagkatar lang nan wan Australia abuan me pato the Pohnpei laut sang wan makin pagkatar lanan way laut in Australia ero kupukpura yumi maso lele ranso Pohnpei en kakewang Marshall o rapag songan wiya bakaros me pangka kelayang so buat telakam pali masang so buat Pohnpei kak sabul manki en kakatu kapene Pohnpei yo Marshall intuan bankin apalio to ananin Pohnpei kan onia so much so set o men Pohnpei so delibil business tamaramen kataraway pon nila Marshall and kakiyang magit pon magmagit ng sopot email eta kasilipakin eupena mawiyawi nan pungan Israel kan mawulian to government in Marshall o malwat melel speaker vice speaker o kamitin moni Pwuhng kamitin kertaan payan way o kamitin PWTC Pwuhng relo kaway tata inangin tatakyo Legislature panewang rail ora pag sangan wiya bakaros mapangka way tato Pohnpei kakiyang sabulman ko sangan so metua tamat niya pan moget puen wiya sa matay tiyan KAPWARESOU tatak mawat ang men Pohnpei ino yuan kag miya mapan kasaneti rob and kag miya ong ananin sangan sopot mapan tuwa tama miya Marshall tapan wuksang puen kagutana pali ananin Pohnpei eri wanan so yuan kag miya ele sumbung Riau rob kanini en kakuyaw tanananin sangan sop metua dama tuang kecai Pohnpei yo tegendi kan Pwuhng met dan bilkak naninawa dan bilkak kawai tata test run ta kamamatay wan kag miya so ben kag pato to Pohnpei ele kau na bata panitar kag sere to etin wan mangas makin nila Pohnpei ang rai business kan makin ayacho net ki wan mangas onia so ote makau na bata panitar alay rai so mut kan so set kan kak ewang merel kan ban R&D
o Qatar right ngal wan sa puen kak net la on with marshal into one so potted bang katokela diara lab ime pass on a resolution what my Mr. Speaker and kakitan inangin eubenayo mesansal nan men ka wait you me but one letter of intent me niyamuya uliapan tom chapu malwat kom sign la letter of intent o Israel kan me pato sang marshal melel minister and transportation na ulian to option president o government in marshal bill sign la kupuran malwat ranwat on to dawat kasampal porque kauna batan uyapan to dawat ban kadwe mo mesan apo sa kak magid law kupuran malwat santi mesan sal na resolution what I one kak kabesa resolution what may kakpagi ta komuyo Senator Edward o Senator Laban may sign resolution what kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, may masin ben resolution. Kamu Senator Edward. Kalangan ko promi Honorable Speaker ng kakachek kaya sa palay chungwal sa karan wow. Honorable Speaker men pachuan kapengang Chairman in Finance ko katete sansa lobil tete yang kupurkan nalel mauren resolution kamutan resolution me pachu pang kurumay lobil niyan sa watch letter of intention yung me yang attach inanan sansa long kupurkan inang me kami to watch to kupromoy kupura challenge kachlang ya Honorable Speaker kom kupura men pachuan yung motion challenge kak sabulman kita LR wali sa klimaw laban lalri sa klimaw o ipagkaryaman. Karyaman. Diyan sila mo kamugit yung mayor dahil sa bulman kita kamumutan resolution wali sa klimaw laban lalri sa klimaw. Amo na telpan sa bulman kita ususo dahil katyanan motion pen retung itimasyon pen resolution. Karos mo utong talan retung itimasyon pen resolution wali sa klimaw laban lalri sa klimaw macam ni Pwuhng macam ni show kamagit paita dahil retung tiar macam ni pen resolution. Karos mo utong talan sa bulman kita kamutan resolution wali sa klimaw laban lalri sa klimaw kawatan in 5 palimaon. Karos masabong ke kawatan palimaon. Padawan na mo na mo pantigler. So iban padawan ke na got poin ka yang su. Agam tu kawan si. Jansal memang komban change sabul memusu saya bantu na saya kamu saya ketiangan dan lucu sanjul. Kan situ yang su sebenarnya ni men aleti. Saya kemal Lebanon.
Nan sabul matai wiya kupur o sansal magtai kacian nan usu seban po na sa Senator Pahrek o sabul mamu usus o helar wali sa klimaw le banyari sa klimaw. Karos mautung kawatan nin lima palimaon. Meso kawatan nin lima palimaon, sansal karos kawatan nin lima palimaon ong A. Met mawawagtay kamanala resolution wali sa klimaw le banyari sa klimaw ranwat ni usus A sa tuwaw. Masular out of the Speaker ng pura po kaya so me so pa mo cha laiban pagitak chailan ka kumal sang nan uyagupur o sakali o saksit subject to call Parliament. Speaker. Retoror. Amo na ipan po na siya kamagito. Ya, kamu kuburamain po na siya mga Senator Ludwig. Kamu Senator Ludwig. Kamu Kailangan speaker na ni Retoror men yay Retoror yo. Kamu kasalita mo Retororan. Speaker mo na ipan patfotoy men patring sakdan wa makom kiangar mo child protonan mo mo to speaker wan komi floor o melel member kan karos o staff o raikan me patpateng child nan kusan ye kupuro nan men kapesetan speaker ay sungol retoro repitata mele sapis me child kin patpatawanang Syrian school kan o Sombatangkan. Melel esansal nan communication member communication officially sa klimaw lebenial reye sa klimaw. Esansal me irariyaw kasambal me nan communication words me kisil ko yaw me batsawanang kapina. Kayaw speaker pekpeki melel opisan kapina o director and education and kak kosoneti trapyo ong Syrian school na bangko tilani tekekau o wato Sombatangkan puran kak yang summer training di update nan kapisen school kan kerjau speaker and kak ewang kapina o palikan me kak tiarata yawasa kosonti and soap na kapina kaprataki ng state and Pohnpei. Isansan nan wawapene nan pungan na kay senator sang Outer Island o kapina ewang Australia penkak tiarata ew soap ang Pohnpei state. Soap ew me anso karos me bangkotilan ni tikeko kak kulong nan kapitaw o ya totok sapisong melel takekan. Muna iban wiay pagpagan floor motion, iman wiay kapingang melel tami sansan ong chay koros na pitata tami mukitong soap sang legislature te wasakay me pagpagan soap and kakmiyang state and Pohnpei. At melel irariyawat si Mawki ang wiay floor motion ki speaker makakakasign committee makak rope the oversight wasake mekoneng and kak tiarata irariawat kayo and kak ewang national government pues kusontian so pong mele Syrian school o Sombatak and kak kagismaw sang met and kak consistent all time and kotilang serikan Sombatak and kak leto Pohnpei nyanso mekoneng o kapreti rail ong wasana rai totok pwe ime pilkareta so desapis wot ka kota kay pak Sombatak kin tanga sangaray wasan totok pwe yaray men kotong
ali arai tipso te mekot neranane Pohnpei kariyang awat instruction o awal song serikan kakpil cikila sang tani required Kariau speaker memauki komitian kak tiarata enewang kapinao tianai yawasa tekpegan sop nakulang Australia yawasa miye te yawasa cai miye pen kak kapuretong child pok chailen kak wewe ki yawe pokonen kak pilwewe ki yawasa tekpek wacho totok wach miminya speaker ya tekpek mo kita kerjanan Alaman Senator Dutwi ikabeng ke kupromian concern mesansal ong sang kami. Yet was a member patrawanan. Shoto communication you mesansal tong opsi speaker merbitata communication you sang ran kabina ong Robin Shop ong Wayne Australia. Kareta aban premature in kakaleta kawait memia lau essential memia communication you. Chancellor to speaker. Akom kupura, makom ka kawai to communication te kumail ulia benau terailan kan. Mamia me akut kumai mangi te patroan meisto patroan akumail kalele tong speaker puingka kan. Totok sang wasau patrola. Di patroan meira kan makom kasih leta kamelele me kaitan atail sabun matail buko. Kamelele me kosane di scheduling shop. En kabina puko en kakewang FSMTC nai ma totok puko sudah wiyawi amain oversight kakuyawi istu kamelele me tail tinggal puko tail en kakan kosanetis kecuali show kom kubura I patrawan concern one iraga sambali Michael Cortes speaker hey kailangan speaker kailangan nagtata governor ng soap sa Australia mo insight communication na may kasilitacho na miye meeting yaw na kapina iwong na kay senatorong na pitatamo kaya nagtiyartamo kailangan speaker hey ipatroan kapeng kutaulul irawan ya paratana en kagato chancel mesay communication you may patroan may pitata halal tan shop Tepag-pagin shop siyang executive ong airway ma Australia te Japan te China surum patroan may patroan me legislature menanan triyang Thailand kagan roboto shop anshawat me trailap cha kamanata resolution yu kamu Senator Carl kailangan may Mr. Speaker itong alwatoror Imensa kar misingi ba patungan ba toror wat apakah merela me konang kanan kak kubu-kubu ira riu magtai kat lalaran wat cai kamanata report yung makawewa me niyanso me kalog pen usus Choror wiyar bukan awak dah serin karyawan kapina mencentar kapina sudah kak selok report wo ni ya kamana manta ewa kawewa kesambal yu bagi kawewa kosanet nang report padawan makapina kotela kosanet ni ya selok Niya so mereport ka manamanta ikak kamelele me kapina sudah mangi kau kagak sudah kat Pohnpei apni ऐसा पाली Pohnpei report wo ka manamantar o nan report wo pel kawait me kapi pam pagkadar lang iyo tunggu mong labalang Murin kamana-mantaan report kasampal wo panwot kapina sudah kat Pohnpei Ari uya iran kuburong kecail ya teh uya puinin koko sanat kepuradaan masuk ke insan
Kamela me kupuratai le sudah sampai nak mau orang tatak pekat. Namun le yang sangat kawit kesembuhan mesansal nan report buat kakak luat. Ranwat nan report mesansal kabina kotelar ko senet. Itu paduan kupuramai. Padu tu wasat sudah mengai. Pergi pasaran kosanet kawewen malwat may saya kaksanti dari kesampal ke yawan lagi tunggal kiran kalalabak pan kupurakan ang report buat Japan mo ranwat Jawasak tayo mangkadlay. Pamagtay man melia la report wo. Apan uyay upatapat dan legislature kaisa kayo. O magtay man sudah kakapali ng report wo. Ay men kamelala magtay man sudah kakapali iratikan kores. Agtai sudah kapali mo, agtai dia katerobuke mo. Amen. Bagi bangku purakan, kawai diwan miya, makona ang agtai leadership ni. Yawasak dia bangkat dia ketlaya, murunan wat. Wak report you makamanamantar, o kawai makabinak kotelar kosanet. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan mawal Senator Cord. Kami Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ikabanggi rawa memperkasan Senator Carr. May ban katarobo sa matay journal, may ban matay kamanata roboto, ibaruan irayi o stopoita. Kamadian siriyang o patawan tala roboto, o eukiyang rail kaume robot buat panto. Ibaruan tayo rewa, ito po ita. Ikabanggi rewa parkasan serto karanot. Kamelo kawar kun me. Sab mada tongkan muda yung kamanata. Uyat tipso manaman kay. Oy panto tao. Dari masih tu panto tao, kabin miya mori. Miya sab mada manaman kay macam Tatawang kumururang wood. Amen. Baruan cuma tatawag ko sa imsakla. Sula miminal na matay. Ma executive pang kakalagat show. Agdal mangi tamo tayo ban kuya. Ma menel kapna shoto kat Pohnpei ya shoto KAPWARESOU Legislature ya wasam boy makatta. Amo ini pan niya peitak pa. Busay padawan communication yung utrong tamay padawan sang Senator Carl magkabina sa Kat Pohnpei. Ama miya communication mo sa mo yung office sa sudo ano itungan ko kono kung sa waski yung kapi magkabina katta o purang yaya witi sapal parang nakatta. Kalaman si Speaker o mere motion yung pumatertain motion gan muli. Dahil kembal ma'am.
Trail Via Kuburo, Pohnpei na sayer kamagit masan sa kasang floor leader, trail Komalti o sa palpene ni Likuwaran speaker. Amo na Pohnpei na sa kamagit po, miya pakair sang chairman kan. Ngay may men patrawan, masabal matrail, uya Kubur toro ruwe panititin ni alam. Men katraman tre, may panititin ni alam. May wewe ki ran motor-motor lah. Komiti kan makonyangan report o pwede question natin kamanaman ng Lebanon show special word ak mail katiyang lalo kapaliat. Kamu chairman. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan kores. Ang pagkaya ribadak sa mo kami din finance o nuwaw karak-karak duka kupur kores ang karong-karong lakapulak tuwaw. Kanya nga ki floor amendment kan me sansanan report me patpadotan ng committee o lukang chorus kaitan je tuan committee kupul chorus me kakiyanga tulak tuwa lakap kalangan may Mr. Speaker. Kalangan pagkaya sa chairman Carl o committee finance lukluko member o senator chorus and yang patrang chairman clock tuwa lakap non-conference 1 chairman Conference 1A. Ay, clock 12. Kami chairman simina. Lawan speaker ay kasi wala yung sa kantanwa bakar kiyang members in education na kusentin karong-karong nan wicket cancel bogi irail kan mabalo ko to ray ko trop ki kasabut. Ari next week Tuesday sinak tulang nan sapul matay. Clock should resign. Ay nimen siyang clock 12 nimen siyang on Tuesday. Nan wicket siyang karus cancel bogi irail kan mabalo ko tong witness keturupun kasipun. Kalangan education next week Tuesday clock 12. Miya pakayar sang chairman ng RNT. Kalangan ng promi ang role speaker men sa kare committee in RNT match. Supanayaw lakap clock 8 ang pending measures a way forward. Kalangan ng promi ang Clock 8 committee in RNT lakap kang huyawiyang vice chairman o member kan corruption patya. Clock 8 lak. Speaker. Kamu chairman ng JN ko. Kailangan Speaker. Kayong pakair Pwuhng chairman finance. Pinriyab kwisi siya kayo labinya rin siya kalingaw karuwaru. Nana yang apol. Kariyaw Pwuhng kamtiin JN ko. Yesik lo kaisak. Kamutaan ko sa natriyab ko wanaisak labinya rin siya kalingaw. Triyab ko limaysak labinya rin siya kalingaw. Yesik lo kaisak. Pakai o member MJN ko niya silkla kaisak lupuyawiyang committee and yang patyang chairman niya silkla kaisak niya pakai sang chairman Jaykan chairman in health public works environment Acholte Mr. Speaker kamu chairman kailangan ito nga luwa sa bal bangko pura mo o bangko pura kan kores. Straleti kawitin itu ngal chairman itu yang komennya makarwaru kamka kabraya harus karwaru pan priority oh kalangan seberang mo to okay anak kalangan may Mr. Speaker ima bangka mo sa matay karong-karong lakap tuaw okay yung bisi sa gaw laban nga rin kalangan chairman in JN ko finance pwede kapesa miya pakai sang chairman Jaykan vice chairman in shop kamu Kalangan Senator Edmond muli ba yang pato kung pura ko yung pato yang sa karta wakan makamu kulian je mungutu sa karta imin buawayang tuon camping shop masakak tupan lakap lokaisek kueki jam-jaman me mie peryo ko purpurto me panananam murun ran limau kaple ropoto tenkak we ko pena na kueki katai patawan na pa panik ni alam
within this time jaran cho wasang kak wek pen ta sa panuya rimi min pa ko camping shop na tay kak eu pen la kap clock isap nan compress one Pakay sang Senator Edmond, the Vice Chairman, Committee Shab, Clock Asia, Lakap. Lu kuya-uyang member kan chorus. Dito pakay sang Senator Jagan. Masular pakay raiban po na sa kamagat sang floor leader channel kumaldi sang uyakubur o sa balbane subject to con. Chorus mo tung kamagito masani A masani show kamagat paitar. Kalangan ng Senator Chorus sa ulmatail uyakubur rer.